Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Mwese muduteze amatwi hano kuri Shema Dossier Anarctique bice bitandukanye muhereremo. Ndabasuhuje kandi yemwe bahaye ikaze irambuye cyane kuri uyu mwanya amakuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Twongeye kugaruka rero muri iki gitondo cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026. Ikaze ku makuru yacu kuwa mbere. Niba ugiye kujya mu kazi tukwifurize akazi keza, tukwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Namakuru tugiye kugarukaho ariko tukongera kuyahera muri teritwari ya Masisi muri Rubaya, niho tugiye guhera aya makuru, niho tugiye kuramburira page nyinshi kuko twarabyemeye turavuga tuti abataramukazi mujye menya byinshi cyane. Shema Dossier Anarctique ni platform cyangwa se ni ikinyamakuru kiba kirimo kukugezaho kuri kwa nyako byinshi cyane rwose, tugarukaho byari ukuri kuzuye. Ari impamvu tuba dushimira buri muntu wese rero udutega amatwi akabana natwe. Twihuse cyane aho tudatinze, mu nyemerere tuyahere kuri frontline muri teritwari ya Masisi tubabwira uko byifashe, ariko ndaza kuyasoreza ku nkuru itunguranye aho Ruvungi ibibazo bikomeje kwibazwa ari byinshi cyane. Bivugwa ko ingabo za Congo FARDC zasabye Wazalendo gusubira inyuma ku mirongo y'urugamba. Byose bikaba byatangiye kwibazwa imvo n'imvano ndetse n'icyaba kirimo kiragenda kibitera. Turaje tuyagarukeho mu buryo burambuye cyane, turaje tubabwire buri kimwe nkuko twabemereye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Reka nyahere rero kuri Petit Nord cyangwa se mu ntara Kivu y'Amajyaruguru teritwari ya Masisi. Ni mu gace ka Petit Nord muri teritwari ya Masisi. Ni amakuru aturuka ku masoko atandukanye muri aka karere arimo aremeza ko abarwanyi ba Waza VDP FARDC baba bongeye kwinjira mu nkengero za Rubaya indani, ndetse kandi bakaba bari mu mirwano ikomeye cyane mu by'ukuri aho barimo guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Aya makuru ni amakuru atugezeho muri iki gitondo, byongeye gutungurana rwose, byongeye gutungurana. Waza VDP basubira muri Rubaya by'umwihariko kuri frontline. Ubu intambara rero ikaba irimo iravuza ubuhuha muri ibice. Namakuru akomeje gukwirakwira mu gihe impande zitandukanye zikomeje gutangaza ibitandukanye ku miterere yaho ibintu bigeze ku rugamba. Amakuru arimo aratugeraho aragaragaza ko habaye ngo imirwano ikomeye cyane nanone mu nkengero za Rubaya no mu bindi bice, nyuma yuko inyeshyamba za M23 zongeye gucakirana n'uyu mutwe wa Waza VDP. Ni teritwari ya Masisi, axe ya Rubaya ikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane mu by'ukuri, aho ubona ko ibintu bitoroshye. Rubaya ni agace gafite akamaro gakomeye cyane haba ku rwego rw'igisirikare no ku bukungu kubera ibirombe bya Karta bihaboneka. Ni nayo mpamvu rero kuva iminsi ishize cyangwa se hamaze igihe kingana gutya haba imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zihanganye zishaka kugenzura aka gace. Raporo zitandukanye rero ziragaragaza ko Rubaya ari imwe mu ntego y'ingenzi y'iyi ntambara ikomeje muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ni ukuri kandi kuzuye kubera ko urabona ko rero ari agace gakomeye cyane. Kugaruka rero kwa Waza VDP na FARDC mu nkengero za Rubaya kongera guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ni kimwe mu bindi bintu byongeye kwerekana ko umutwe w'inyeshyamba za M23 mu by'ukuri ugifite akazi gakomeye cyane. Axe ya Rubaya nababwiye ko kugeza amagingo yangaya ingabo za Congo FARDC n'abafatanya bikorwa bazo bamaze gutangaza ko bafite intego zo guhangana ndetse no gukozanyaho n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 kubera ko iyi axe iri muri axe bakeneye cyane. Kuhagaruka rero nge ntabwo byari buntungure kubera ko n'ubundi M23 ntabwo ari bugiyeho ngo ivuge ngo rwose twamaze gutsinda umwanzi, bakagenda bakavuga bati twabashyize muri kilometero 20. Ntibishoboka kubera ko ubu tuvugana ikintu cyitwa Katoyi, axe ya Katoyi
irimo irakontororwa n'aba bagabo bawaza VDP Nyabyondo. Iri muri axe zikomeye cyane zirimo ziravugwa hano kuri frontline. Donc ni kimwe mu bintu rero ubona ko bikomeye cyane abantu bakabaye bitaho kuruta uko bavuga bati rero 23 yamaze kwirukana gushushubikana. Oya, nuvuga ngo rero ubu tuvugana muri iki gitondo abasore bamazije kongera kugaruka muri za zone ziri mu nkengero ya Rubaya, niho isasu ririmo ravugiriza ubuhuha. Nababwiye ndababwira nti hagiye kuba ikintu gikomeye cyane nyuma yuko nababwiraga yuko niba harabayeho gusubira inyuma byari mu rwego rwo kugira ngo iramforo yari ivuye Kicanga, ramforo yari ivuye Goma, kuko zose nari namenye ko zaje. Ramforo rero yari ivuye muri Masisi territoire yose ibashe kugira ibiki, ibashe kuba yakinjira ubundi bahangane nayo. Kugeza amagingo yangaya rero ayo na makuru ava Rubaya, ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo bongeye gusubira i Rubaya. Ibintu rero byaje gutungurana cyane, nayita inkuru itunguranye mu by'ukuri kugeza amagingo yangaya. Bityo kandi mfite abajwi y'abantu bari hano i Rubaya, ndetse mu by'ukuri hakavugwa ko magingo yangaya inkuru jo yiriwe rwose ishimangirwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko uwitwa Mutayomba yaba yarivuganywe na drone za M23 ari ibinyoma byambaye ubusa. Ni ibinyoma byambaye ubusa. Amakuru y'ukuri ahari nuko General Mutayomba agihari kandi agikomeye. Ayo yose rero n'amakuru abakomeza kugenda tugeraho, natwe tukavuga tuti tuyabagezeho kandi tubabwira uko ibintu byifashe. Ari nayo mpamvu tuba dusaba buri muntu wese udukurikiye ukanda kuri like, niba uzi ko ari ubwa mbere subscribe ntigucike uyikore. Iyo rero ni axe ya Rubaya, ni axe ya Rubaya yose ibirimo iragenda ivugwamo ayo makuru. Nayo mpamvu tuba tuvuze tuti tuyinyuremo muri iki gitondo tubabwira uko byifashe. Ubwo rero bidatinze Wazalendo bongeye kwigaragaza bagaruka muri iyi axe ya Rubaya, kandi bagarutse batangira n'ubundi guhita barasana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Nyarukira rero mu by'ukuri muri comment uduhereze udutima mu gihe ukomeje kwishimira amakuru yacu, kubera ko ni iby'agaciro gakomeye cyane. Hagati aho amakuru ava mu mujyi wa Goma aravuga ko abaturage bo hafi ya Round Point ya Jar Hotel ngo habaye urujijo n'ikorwa ry'ingendo zidasanzwe. Izo ngendo zari ziri mu modoka za gisirikare. Aya makuru akavuga ko moto zo mu bwoko bwa Bajaj zaba ndetse ngo zahagongewe n'imodoka y'igisirikare. Mu gihe rero ibikorwa byihuse cyane by'ingabo zari mu ngendo zidasanzwe. Aha rero ni kuri Round Point kuri hoteli Joli, hano ni mu mujyi wa Goma. Rero ngo ni mu masaha y'ijoro ryatambutse nibwo hagaragaye rero iyo muvuma yanatumye hibazwa byinshi cyane. Aha rero ni muri Nord Kivu by'umwihariko, aho hakaba ari umujyi wa Goma. Abatanga buhamya bavuga ko kandi imodoka nyinshi za gisirikare zizwi nk'amajipe arizo zabonetse ngo zifite imbunda nini zo mu bwoko bwa PKM, mu gihe zimwe muri zo rero ngo zanyuze ku muvuduko munini cyane. Zari ziri ku muvuduko munini cyane zerekeza ahazwi ngo mu by'ukuri nka Saint-Unique hafi y'umusigiti wa Birere. Ibi byanatumye kandi bamwe mu baturage ngo bavuga ko hari imyiteguro cyangwa ibikorwa by'umutekano byihutirwa biri gukorwa muri uwo mujyi. Goma rero ni umujyi uri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tinye ko abahanga bavuga ko bishobora kugera mu kwa 7 ngo aramaze kuba recap, kandi bikozwe n'ingabo za Kongo FARDC, mu gihe kandi Nyatwa waza VDP na FARDC bakomeje gucrossinga cyane mu nkengero z'umujyi wa Goma, waba uturutse i Rucuru, waba uturutse mu by'ukuri ahantu bita muri ibi bice bya Nyiragongo. Ngo hariyo ingabo nyinshi za FARDC, kandi ibyo byose bikaba ari bikomeza kugenda bitugeraho. Amakuru akomeje kuvugwa rero mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abaturage bo muri aka karere
bakaba batangaza ko ibyo rwose babibonye by'umwihariko abo mu mujyi wa Goma, gusa nta tangazo rirambuye riratangazwa n'inzego za gisirikare cyangwa se ubuyobozi bwemeza mu buryo budasubirwaho ifatwa intuza by'izo modoka, ariko amakuru arimo aragenda yerekana ko kugeza amagingo aya ngaya rero zaje kuhagaragara. Mu by'ukuri aya ni amakuru akomeza kugenda tugeraho. Mwumvishe ko Masisi rero ahantu bita Rubaya bigiye kongera kudogera, waza VDP yamazije kurakara cyane. Igoma rero naho murumva ko rwose mu masaha y'ijoro ryaraye ritambutse, ku munsi w'ejo mugoroba nibwo iyo operasiyo yari irimo irakorwa, ngo hagendaga amamodoka menshi cyane azamuka yongera anyuranyuranamo, aho bivugwa ko ngo hari n'umuntu wahagongewe rero wari uri kuri moto ya bajaje. Ibyo byose rero ngo bikaba byakozwe n'imodoka imwe muri izo ngizo, ariko ubwo byereka tubyite nk'impanuka. Hari n'andi makuru rero arimo aratugeraho muri iki gitondo. Murabizi ko ngiye manimo ndigendera mu by'ukuri babwira utuntu twose byatangiye kunugwanugwa na bamwe mu bakurikirana hafi ibera burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko barimo abanyamakuru bari international, ibinyamakuru biri international. Twebwe nababwiye ko tuba turimo turakora reportage biba birimo biragenda bivugwa. Ubu rero ngo iyitwa Washington igiye kwifashiriza umuntu bita Tshisekedi guhangana n'ingaruka za politike ku buryo buri hejuru cyane. Amerika ngo yaba igiye gufasha umuntu bita Tshisekedi. Reka nka bibire muri iki kiganiro. Ni raporo zitandukanye zirimo ziragaragaza ko ngo niba habaye ubwumvikane burimo kwemeza izi mpinduka, Perezida Tshisekedi ngashobora gufashwa bikomeye cyane, ndetse guha igitutu abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Icyo kintu abantu ngo mukitege ko izi nyeshyamba zaba zigiye guhura n'igitutu gikomeye cyane, kuko abanyamerika ngo bamajije guhaguruka. Uyu mutwe w'izi nyeshyamba za M23 uko bukeye n'uko bwije niko hagenda havugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Natwe rero murabizi ko twebwe tuba turi hafi aho ngaho, ariko reka tubitegereze tuze kureba ibikurikiyeho muri rusange. Ayo rero ni amakuru arimo aravugwa kuri diplomasi ndetse na politike. Biravuga ko rwose Amerika yaba iri mu nzira yo guhereza ububasha buhagije Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, by'umwihariko aha muri East Congo, ndetse kandi bikanavuga ko ryaba naryo herezo ry'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu ntambara ikomeye cyane rero ikomeje kubera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubare ibyo tubonye, ubwo reka tubare ibyo tuzabona. Ruvungi ibibazo bikomeje kwibazwa, n'ibibazo byinshi rero biro biribazwa cyane. Ni nyuma y'uko ngo mu by'ukuri haba harimo haravugwa inkuru navuga ngo yateje impaka nyinshi cyane, aho bivuga ko ingabo za Kongo zaba zagize gutya zigasaba waza VDP gusubira inyuma. Ni mu gace ka Ruvungi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, haravugwa amakuru akomeje gukurura impaka no kwibazwaho byinshi cyane, nyuma yaho umuyobozi w'igisirikare w'agace ka Region 33 ka FARDC yasabiye ngo abarwanyi bawaza VDP kuva ku murongo w'urugamba bari basanzwe rero bacungiraho umutekano. Nk'uko amakuru aturuka mu masoko yo muri ako karere bivuga, ngo ni itegeko ryo kuva ku rugamba ryahawe aba basore, mu gihe abaturage n'abakurikirana hafi bera muri Ruvungi batangaje ko ngo habonetse amakamyo manini atwaye imizigo myinshi anyura kuri bariyeri igenzurwa na FARDC mbere yo gukomeza urugendo yerekeza mu cyerekezo cya Uvira. Aya makuru yateye impungenge bamwe mu baturage ndetse abasesenguzi b'umutekano bibaza icyari gitwaye ayo makamyo n'impamvu izo ngendo zabaye mu gihe hari impinduka zikomeye cyane ku mirongo y'urugamba. Hari abibaza niba ibyo bikorwa bifitanye isano n'imiterere mishya y'umutekano muri ako gace, cyangwa se niba ari ibikorwa bisanzwe by'ubwikorezi. Ibi kandi nibikomeza kwibazwa n'abaturage batuye i Ruvungi, bavuga ko igihe ayo makamyo yanyuragaho
hari n'umutekano ukomeye cyane wari ucungiwe hafi ya bariyeri ya FRDC, ibintu ngo byanatumye bamwe batangira kwibaza ku ntego nyakuri y'izo ngendo. Mu minsi yatambutse ubwo axe ya Uvira cyangwa se umujyi wa Uvira wafatwaga n'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za 23, n'ubundi uyu mutwe wa za VDP bari bavuze ko ugomba kuva ahantu bita Iruvungi. Baravuga bati mugomba kuzinga utwangushye mukava ahantu bita Iruvungi. Ibi rero nabyo byongeye gutera impungenge zikomeye cyane, byongeye kugaragaza ko ibintu bitoroshye hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amakuru atandukanye rero akomeza kugenda atugeraho kugeza ubu. Aya makuru kandi aracyashingira ku buhamya bw'abaturage n'amasoko atandukanye muri aka gace. Nta gihamya gusa yigenga cyangwa se itangazo ryemewe n'inzego zibifitiye ububasha rirajya hagaragara, ariko mu by'ukuri biravugwa ko ubu muri iki gisirikare cya leta ya Kongo kuri Regio 33 komandema bamazije kuvuga ko Wazalendo bagomba gusubira inyuma ahantu bita Iruvungi. Iri subira inyuma rya Wazalendo rikunze kugira impinduka zikomeye cyane kandi bikanateza bimwe mu bibazo bikomeye cyane kabisa. Aya rero ni amakuru aba tugeraho aya masaha, tukavuga tuti turamuke tuyabagezaho kandi tubabwira uko ibintu byifashe. By'umwihariko rero twahereye i Rubaya ndetse kandi twongera kugenda tubabwira byinshi cyane, ndetse aho twabemereye ko tugomba kujya tubakurikirana amakuru yose uko yakabaye. Mukomeze kugira ibihe byiza, igitondo cyiza, Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe. Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe aho muherereye hose. Njyewe mba mpari wese, njyewe ngomba kujya mbagezaho amakuru, niko kazi kanjye kandi nako kubana namwe byanyabyo. Ndabashimiye kandi mbifurije kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo. Ngayo nguko amakuru yo ni menshi kandi natwe tukaba dukomeje kubana namwe. Murakoze cyane, murakarama, mugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo.